Učiteljski fakultet u Leposaviću nije samo obrazovna institucija, već stožer kulture u tom kraju. Iako je zbog sukoba na Kosovu i Metohiji morao da menja svoje sedište, istrajao je i sada je jedna od najboljih visokoškolskih ustanova, a priprema se i za nove studente. Ove godine upisaće oko 100 budućih učitelja i vaspitača, od kojih će polovina biti na budžetu. Učiteljski fakultet u Leposaviću pozvao je buduće studente da izaberu baš ovu visokoškolsku ustanovu koja uz vrsne pedagoške stručnjake u skladu sa potrebama modernog društva i evropskim obrazovnim sistemom školuje buduće prosvetne radnike. U skladu sa reformom visokog obrazovanja ovaj državni fakultet akreditovao je svoje programe i prilagodio ih Bolonjskoj deklaraciji. Obrazuje profesore razredne nastave i vaspitače u predškolskim ustanovama na osnovnim i master akademskim studijama. Najvažnije je da mi imamo sve studijske programe akreditovane. Dobili smo reakreditaciju ove godine, dakle za 5 godina obezbeđeni su studijski programi akreditovani od strane akreditacione komisije. I drugo što je veoma važno, mi imamo specifičan je poziv, imamo posebnu namensku zgradu, savremeno opremljenu sa najsavremenije opremljenim kabinetima za informatiku, za muziku, za fizičko vaspitanje i na samom fakultetu rade dosta sekcija. Studenti ovde dolaze iz različitih krajeva Srbije. Ja sam iz Aleksinca, odlučila sam se za Leposavić i za učiteljski fakultet u Leposaviću zbog sredine, jer dolazim iz male sredine i onda mi je odgovaralo malo mesto, da mi sve bude tu blizu na jednom mestu jer sam se plašila da neću da se snađem. Međutim, iznenadilo me to što je društveni život u Leposaviću veoma lep. Obrazovanje je na vrlo visokom nivou, imamo puno predmeta, puno kvalitetnih profesora, puno izbornih predmeta koji su jako interesantni, od tih umetničkih preko jezika koje učimo, čak 3 strane jezika, do fizičkog i mnogih drugih izbornih predmeta. Fakultet je uprkos lošim okolnostima ranijih godina na Kosovu i Metohiji uspeo da očuva svoj identitet i integritet. Pa naravno, predrasude o Kosovu i o tim nemirima, to i dan danas prisutno. Roditelji me stalno zovu i pitaju da li se nešto dešava, međutim, zaista, život ovdje ili život u mom Aleksincu je isti. Nema razlike, ne osjeća se nikakva tenzija, ljudi su veoma prijatni, druželjubivi i također sa ljudima iz Leposavića lepo komuniciramo, nismo samo grupa kao studenti da se družimo, nego se družimo i sa ljudima iz Leposavića. Ovo je čuveni hor Učiteljskog fakulteta u Leposaviću, uspešno obavlja svoju pedagošku, ali i društvenu misiju. A studenti sve to vole, njih to ispunjava, čini ih srećni. Muzika inače usrećuje i oplemenjuje ljude, to je poznato, tako da i oni zaista učestvuju u tom radu i trude se da doprinesu i ugledu fakulteta time. Dakle, mi smo jedan od stubova kulture, tako reći, u sredini u kojoj se nalazimo i dakle, nije naš cilj samo obrazovanje učitelja u tom smislu da prate nastavu, već i da učestvuju u kulturnom životu te sredine u kojoj žive. Iako je reč ne o profesionalnom, već o studentskom horu, on je veoma zapažen jer na specifičan način neguje i tradicionalan zvuk sa Kosova i Metohije. Čak je nedavno uz veliko zalaganje fakulteta urađen i spot za autorsku kompoziciju. Sedište ovog učiteljskog fakulteta bilo je u Prizrenu. On je ovde premešten 1999. godine. Najpre je radio u skučenom prostoru Doma kulture, a sada ima svoju zgradu i smeštene kapacitete za studente. Zoran Maksimović, Prva televizija.